ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Kum shibenta ka jing rakhi ya ka jing dap ka bahnyo pu sansnem ka jing yo laitlo jongkari India nega azadi ka Amrit Mahotsav ka District Legal Service Authority West Jaintia Hills District kala sedang ya ka program balatip kum ka Pan India Awareness and Outreach but ka Legal Services Week nedo ka arterik ubnai risau arajar arpuway but ya ka baan sapenkot pat hado ka khat sauterik ubnai nokpra arajar arpuway. Haga jingyelang kabalalong ha District Library Auditorium Mentong Joai le don langru ka kong F pasa kabala penya je ka jingyelang nang ta de ka District and Session Judge kabalongru ka Chairperson jong ka District Legal Service Authority West Jaintia Hills District ka kong B Kriam kabala batay halor ka National Legal Service Authority bat ka rukom trekam jong ka DLSA ban yarap ye ki pajba haga bayadai bat ki kam ai. Hagani ka jingyalang la ajing krenru de ka kong RM Kharsenteo kabalong ka Chief Judicial Magistrate bat ka Secretary jong ka DLSA West Jaintia Hills District u Bikram D Marak u badai Superintendent of Police ka West Jaintia Hills District bat kiway. All the ladies and gentlemen sitting out here also, let us take forward. People really need to know what are the legal rights they have. Atma Nirban Bharat, we are proceeding to that limit by 2022, where our Honorable Prime Minister, Government of India, wants all-round development of the India, and legal services is one of the main subjects on this Mahotsav. Kala ay hukum yang ini baru habok setiap hukum jo di district roker bangin penong ya kani ke jingle burang kaban pintu bru ya ka annual legal services week kaban sedang do ka praterik hado hak sauterik jong uli unai banwan tiena galiang jong ka office widap ka jing dokumen na ka benta ka jing shashkor ko jong pi yang jing terwan jong ini bubun la de gino benta bat ni lang ni tangi terpat ni ba pin ai ke tre lang bat ni lengbang ni program pero na marto mangatip bun ba ni khamtam shaki jaga ki bakam long long kendong bun ki bru ki pak tip ida jundang jang District Legal Services Authority de pi ki badan man ni pi dan tak tindia kembrai ga kwa wa ra ni kubor kenlong pi long ra ga kubor shi ki pat bakin tip Bagadan ke office of the District Legal Services Authority, lada jia badan manu bersyakan masnong, di bersyakan ben ni kini hilong kini, lani di bersyak leben kanu ke bentar, hilak ban bagadan kini da DLSA hapok district, hilak ban lek yang tu klaim dadan taman COAAM. Ni don ni paralegal volunteers ni hajar baru kisnong hilak ban bat ki bangdan masnong hilak ban cover up lagi wifat ki bentar jo kisnong. Bat kilak dak haji nyerap lagu bentar no kalau let's say pim shum dan kam shomopi bonwan delegation shimish office and they can rak lagi ya ki jingdam kam jongpi bat nyerap kami kumu ban tumsuk ida kam jongpi tina tardal ka jingdam juga District Legal Services Authority kalau long ka jingdam toy ka jingdam pui ki district shimi ki ka kabu bat penentang hok ida ka bentar ni don rani ban nyerap lagi bat nan tardal ai ka jinglek burong jongi ka ba Lasdang na do benne bakkan ko ka saw torek ino program lese kanya slow ngin aya ka ngin penmana pak lo ya baru di program ki bangindan resim ka kabu ban resim mentah ka de kanong ka buram ka jingkemen ni ko office pada ka jo por pinsno jam ban wan rengkat bak ni hakno ko bentang ban ni kloy hasna jo ki ni dan ban yarak di kam hidup jong fi kena terdau kumahan ni kesni ke montaru semua mensyibun menyoi bedon kinong yang jong kebalang boros kata ni lakhat bon sian tang iki nang basno benban kung to office ni yoi ba kinong tri balang lane ki nong yang ha kebalang ki deiru ki dau tendra ki ba ki breu ki bedon ni ke bor balak ban ai ke jingerap eksi ya ki weipat ki para mansir ki bedon kami ke jingerap ha